Mari matur wonten sobat jenengan sedaya niki kula minangka wakilipun saking Ibu Subiah sekeluarga. Sepeda ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Orang berangkat mau haji, penghormatan juga kita nikmati. Ngaturaken sembah suwun sanget atas karawan panjenengan sedaya. Mugi-mugi atas karawan sedaya dipun dadosaken amal ingkang hasanah manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Benjing mugi-mugi kita sedaya saged umrah lan haji kados Ibu Subiah ing sakmenika. Para sedaya ingkang kula hormati, ugi Ibu Subiah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Anggenipun sabeneripun bilih gadah kesalahan kekhilafan dumateng panjenengan sedaya. Kersane mangke bilih nglampahaken kewajiban haji menika saged tenang sehat badanipun zahir lan batin, saged beda sehat bidanipun. Mugi saking wonten beliau dumugi beliau mari benjing wonten masjid alita menika sehat walafiat boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun tahlil kosor tahlil singkat dumateng panjenenganipun Bapak Tahir. Dumateng panjenenganipun kawula semangat. Monggo. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram sayyidina ilaina lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in ulama aminin wal musannifin mukhlisin wa jami'il mujahidin bi sabilillahi rabbil alamin wa malaikatihi wa sayyidina Syekh Abdul Jailani. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila rufi studio ahli nuripun Ibu Subiah. Nulur ingkang tebih ingkang jelek ingkang kelimatan lan ingkang ilang kelimatan. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila jisati umat Ibu Subiah ingkang sapunika badhe tidak kaji ing badhe sihat ya terokan silatur mani. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lillahi ta'ala syafaat rasulina
Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah